Ngibingelele kuwe mlaleli, ngiyathemba uthaphela-ke. Mina ngizocela kuwe-ke laphana-ke ukuthi-ke uma ngabe usamusha-ke kulo-ke leli khasi-ke leli-ke wenze okulungile-ke laphana-ke ungixhase-ke ucindezele-ke ibhathini usubscribe nje, akubizi imali, kumahhala nje okhipha nesenti-ke elimnyama-ke leli-ke khona uzokwazi ukuthi uthole nezinye-ke iy'ndaba-ke ezintsha-ke nje ngizobe ngikufakela zona-ke kulo-ke leli khasi-ke leli-ke kusukela-ke manje-ke ukuze ungaphuthi kulezi ndaba ongenza njengamanje ukuthi-ke ungakucindezela-ke ibhathini subscribe njengamanje-ke. Udaba kulethele lona-ke namhlanje-ke laphana-ke lithi-ke usisi-ke laphana-ke uhambile-ke wayemuzi Mabhida-ke laphana-ke ficana-ke neNdiya-ke laphana-ke likhulume-ke amagama-ke angemahle-ke ngoZuma-ke nangumkhonto wesizwe-ke laphana-ke uyachaza-ke laphana-ke ukuthi-ke uzophindela khona-ke eMabhida-ke laphana-ke eyoligiva-ke leNdiya-ke waveza-ke nokuningi kodwa-ke angifuni-ke mina ukuthi wezwa ngami kuphela into nje dlala-ke ividiyo-ke uzizwele wena-ke ukuthi-ke uthini-ke lo sisi lona ngicela ukuphana msizwile le video ngini comment section-ke futhi uvo lwakho ngalo daba uthi wena-ke ucabangani ngalo daba sicela nebhathini nje subscribe nje akubizi imali kumahhala nje kusho nesenti-ke lomnyama-ke le-ke khona uzokwazi ukuthola nezinye-ke iy'ndaba ezintsha-ke nje ngizobe ngikufakela zona-ke kulo-ke leli khasi-ke leli-ke kusukela-ke manje-ke nawe-ke le video-ke awuyithokozele. Sanibona ma-comrades, sawubona amaqabane kababa uZuma. Yebo ubaba, ngibonile abanye babhala ema-comment ukuthi safelo baba yini sesambe sibabazisa ubaba nkosi yami. Yazi ubaba, hayi angeke sijike, ngesijikiso yinina. Ma-comrades, I've received numerous messages, even private messages to akhishwe i-dates. Ma-comrades, udaba luseyithebeni, uyayibona leyo nto. Mina vele mengibuyela lapha ngiyolitshela ukuthi angikutshelanga kahle ngoba khona umuntu engangihamba naye engangihlonipha yena yabo, but manifuna mina ngicabanga ukuthi mengingaphindelanga Friday kuzoba uSaturday lo umhla ka7 guys. Mina ngiphindelela lona kahle leli Ndiya ukuze ngilitshele. So ke ma comrades ifuke kukhono yayo umhla ka7 sesiyohlangana eMabhida yabona. So mhlawumbe singabeka isikhathi ukuthi hayi ngo9 so bese siphakathi asiyile ukuyolwa kanjalo ke maqabane. Silandela umholi who's very disciplined, ubaba uZuma yabo. So asile ngeviolence but siyolungisa isimo esonakalayo ngoba it means ishuthi le ndawo ibekelwe ukuthi ubaba igama lakhe lingcoliswe. Niyayibona leyo nto. Futhi into engiyibonile engikhohlwe nanokuntshela nizolo ukuthi ngaphandle kubhaliwe if you want to buy Thuma Mina t-shirts. Uyayibona ukuthi bambeke ngamasibomu lo wamuntu ozokhuluma kabi ngobaba. So ke mina ngomgqibelo ke ma comrades mhla ka7 September ngizobe ngilapha ngo9 ngibuyelela lona. Ngisho lingekho igama lalo uSunny Singh ngoba ngilibuzile izolo ngathi ubani igama lakho wena lasho lathi uSunny Singh. So ngifuna uma ngisha ngekho ngizofika ngishiya umyalezo kuSunny Singh ukuthi lento ayenzayo la ngifuna ayiyeke mekuthuthuneliwe atshela ama-handlers akhe ukuthi amasosha kababa asekhona and futhi mayiqhubezela lento yakhe ngoba somnika isikhathi sibone ukuthi kwenzakalani nakhona. If ekabani liyandawo ekamasipala yini that person needs to be fired ngoba khona i-comrade izolo that elingithintile lathi angilinike i-description ngilinike negama lomuntu ngoba liyomreport. So ngithi uyabona ukuthi comrades this thing vele kumele report lo muntu needs to be removed lapha ngoba ungcolisa igama likababa uZuma endaweni enhle kangaka enomlando ojule kangaka about i-history yaseNingizimu Afrika. So ke bengicela ukuthi ke abafuna ukujoyina ngomhla ka7 ngizobe ngiyile mina ngiziphindelela khona futhi nama comrades. I think awase what 36 eNewlands ungathi nawo aya mobilizer azoba ne date azoya ngayo khona. So ke singaya noma nangokuhlukana nangakanye akusho lutho but as long as siyile salitshela ukuze libone ukuthi lo mqondo walo siphezukwawo siyalibona ukungcola kwalo. Ngiyabonga ke ma comrades.